Peynirimiz. Assalamualaikum tumanдар, ушул атты сатка киргизип атабыз. Жаңа сый. Бүгүн 22 февраль. Мына жака бастыргын. Мынакей. Өтө күлүк. Аябай күлүк жылкы. Улагына Кудай кааласа жооп беребиз. Кой бергин. Well, second. Second. Yok.
Şunday bunun putlarını tartıp alayım. Bunu yukarı bilek koyuveriniz. Ушул эки кунан сатылат. Миңги базмазы үйрөтүлгөн. Оштогуч Кумал базарынын үстүнкү айылында турат. Баалар 60 000 сомдон. Экөө тең эркек. Tak. Çu. Şuna satılat. Cəşükəsi. Ulağı işi var. Ətliş bası 200 som. Kemit breviz.